Plodovi su veličine lešnika i sada intenzivno rastu i plodovi i mladari, pa je važno osigurati dugotrajnu preventivnu zaštitu od čađave krastavosti i pepelnice. To se postiže primenom kombinacije fungicida Delan Pro i Cercadis. Ova kombinacija pruža dvostruku zaštitu od bolesti. Delan Pro, pored odličnog delovanja na čađavu krastavost, dodatno imunizuje biljku, pa ona postaje otpornija na razvoj bolesti, uključujući i pepelnicu. Zahvaljujući kurativnom delovanju, Cercadis ostvaruje snažan uticaj na pepelnicu i dodatno pojačava efekat na čađavu krastavost. Pored toga što se međusobno dopunjuju i zajedno pojačavaju delovanje, po podacima i iskustvima iz drugih zemalja, Delan Pro i Cercadis odlično suzbijaju i sve rašireniju alternarijsku pegavost jabuke. BASF. We create chemistry.